Буга чейин мен атайын пост жазып чыккам. Достор, саламатсыздарбы, жаңы жылыңыздар менен. Бул корейский центр тууралуу пакистанец киши корейцтерден ижарага алып иштетип жаткан учуру. Бирок бул жерде жалаң пакистанец, индус жарандары жашайт. Ал эми тегерек чекесин өзүңүздөр көргөндөй эле мынакей мусорка каптаган, терезеден эле алып ыргытышып, бул жак эми таштан свалкадан айырмасы жок да. Өзүңүздөр көрсөңүздөр, буга чейин көрүп жүргөн болсоңуздар, билсеңиздер, бул корейский центрде корейлер качан иштетип жүргөн мезгилде аябай таза болгон болчу да. Бул жак бүттү мусоркалар үйүлгөн. Мынакей жакта пакистанец жаран айтып турат. Бул жака атайын санитарно экологическая инспекция города Бишкек, мэрияныкы. Эч качан келип бул жакта санитардык иштерин жасаган эмес, жана штрафтарын да койгон эмес. Мынакей мусорка, муну бардыгы тегерегинин бардыгы мусор. Эгерде кыргыздар эле башка мамлекетке барып ушинтип жашай турган болсо, анда башкача болмок да. Чоң штраф алмак, жада калса камалганга чейин барышмак да. Биздин бул жерде бийликтин алсыздыгы жайтур. Булардын крышабайт эткен адамы аябай күчтүү, эч ким билбейт. Мунун жанында жашаган адамдар арыз менен кайрылган. Бирок арыз менен кайрылганда өйдөдөн чалып эле булардын арыздарына эч ким карабай койгон учурлар болгон да. Гостиница не работает. Мусорка. Тоже мусорка. Бяга тоже мусорка. Мусорка. Что случилось? Вы видео отправили? Да, я видео снимаю. Никто. Что никто? Я имею право. Нет, можно. Нет, я имею право. Не скажите, пожалуйста, кто вы? Я имею право. Я из телеканала. Саламатсызбы. Вот. Мусорка бердим бардыгы. Саламатсызбы. Бизге атайын арыз түшкөнүн билгенбиз. Аябай мусорка карабайт. Биз телеканалдан, 7 каналдан келдик. Аркасын баарын тартып атабыз. Бияка санитардык инспекция келген эмес беле? Көчөгө кеткен, аттарын жаздан. Айтыңыз. Я. Жазып кетти. Здравствуйте. Я из телеканала, я журналистка. Нет, видео можно? Нет, я снимаю, я все снимаю. Подключить это? Нет, не могу я. Где наши? Пойдемте тогда интервью дайте нам. Будете? Тут везде мусорка, смотрите. Они, пожалуй, которые писали, в Facebook отправили. И вчера же вот этот приехал, как экологический? Да, санитарно-экологическая. Они поэтому Вот, приехали. они крутят, да, нас? Они по этому вопросу приехали. У них журналистка, везде может они заходить. Да, ходить. мы можем, мы имеем право. Где это? Равшан, бяқты тартсам? Равшан, чакырыңызчы тигилерди. Вот мусорка, смотрите. Пойдемте туда, пойдемте. Я вам все покажу. Пойдемте. Ну, я все посмотрю. А что за беспредел тогда? Нет, мы это позвали, вот это дорница, да? Они говорят, завтра, поэтому сегодня нашли или сегодня найдем. Сейчас. Ну, Что сегодня, найдете вы? Вот это Что дорница. именно? Сегодня убираемся, обещаем. Если завтра будет, да, тогда снимайте. Мы видео, снимаем. без проблем. Нет, мы снимаем. Нет, сегодня будет порядок. Нет, Вечером. нет, мы будем До снимать. вечера будет все нормально. Нет. Давайте. Здесь Кыргызстан, а мы кыргызы. Понимаю, Вы понимаете? एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं ना, एक ये सफाई वाले है ना, वो लोग नहीं करते, एक को बुला देते, कर लेगा 200 से।
आजकल अंदर यही थी मैं भगा दिया बोली मैं बोला अंदर क्यों जा बोला उसको मेरा हक कुछ Ay. सामान चोरी होगा ना इसको मैं फिर पुलिस के तुम्हारा Gelip geçti. Санитарно-экологическая инспекция медиа ешқандай штраф салған жоқ. Біз бұларды қыршалап кеткен біреу барды да біреу чалып басып қояды да кіші. Сол шоның бәріне Ти оператор балдар қана кей? Келеді ау? Анан көчө фамилияларын жазышып төмөтүп кетти. Азиз деген бала экен. Буга чейин деле ушундай мусор болгондо корейлер берди иштетип атканда жакшы болчу жерчи. Анан бизге да ошо сүрөттөрдүн баардыгын жөнөткөн Фейсбукка мен чыгаргам. Анын баардыгын мен чыгарып мен кылган болчумун. Вы уже опоздали, мени задашып коюп. Бербейт интервью булат. Бул бербейт интервью. Просто так эле эме. Бияка запись болобу? Жүр ичинде как раз. Вы можете нас дать интервью, ау? Өзүм көргөндөр, где көрдүм. Баскасына. Мен будан кийин да башка видеолорду киргизип, медиадан адамдар кече келген экен. Вот тут все мусорки. Пускай, не пускай. Пускай, да, все, надо. Чечектин бәрін тартып коет. Пакта жана лестницада да мусоркаларды көрсөткүзбөдү эле. Ну, это